ibara baba ibara mama ibara la kweso si ala sa mini tambula tu kusala na bikwa otaso aikebiri si ala tambula na mbegeti ndo kwa so si aiketi palme d'or ngana ndo so si aikesara asamba da wala brasserie Mukaf dati timingo dati tambula tu kusala tala so aiketi tene lo ba teneti maingo ti ando kwa dengo guze so si aikena kodoti be Afrika ti masango mingi na ndoni iwa terena itati jusqu'à dimanche ngana Brodik Feitem Alexaite Nandoni Dati kotaka parti tambula so belebia tidengo buse na azu tindo kubutilo asara aleke tigwe tibana ti ndu na maboko kusala sos a ndokwa tidengo buse aleke sara nga na akbale so aleke wara ndani lo so belebia tidengo buse asila so nando dengo buze ti Palme d'Or so si lo bembe a masini ngana awa kusala ndende i yati Palme d'Or na kusala so ala ikisara nga lo si na mbageti ndokwa ti Brasserie Mukaf ndo so si timbitere na kota waenda ti Brasserie Mukaf si ala tambula ti ba lege so si awa kusala ti Mukaf aikisala na kusala ngati kodwa muna bi kusala tongana gwe goso abano de dingo buze na samoti maboko lumuna miyanga atena ke zoni sara kwali tene andu kwa saka leka kumba awarangangu akabana koroti ala ba binala asewa ke demanda litingiri cha kumba ngiri tukumba so ave gunandu so ngati so ikeleka kumba na koroti ya ilaso na pikocha birasa tina koroti ando kwa chekwa kumba abuba biri ikilega ama piata mamagi ikilega porogi ikileke talatugi ikileke bururuti kunwa igigi laso isukwe anoko ndati mbaso itinati bira mais laso silvia kirawo beti kora tiritene laso urura unzi na kodo itoneti faso ti bando ndati ne koroni amaya kunanduzu kodro ali mitima ya ndunya mubimba tongana industrie d'après kodro amaya tilo il faut tento so mo kodro tala yingani nila beti kodro mo yanga tene atanga tia entreprise soit tongana tanga tia bébé so ngana maboko ti itambula ibala santé tala ke tongana yi ala sa ko so tongana yi paleti ela kerani i mo paleso il écrani ti tene ngana ngangu i beti manzere ngoko na Zeus na pikon la bigage na Brasserie Mukaf pali minga tenzu wati dada tona mikiri mimu jendo na directeur général ti Mukaf mitelo bigi bayita timbiso si akek biyugba ti wati dada bisara mbetina lo mina lo pika patara ngoko na pikon bigage ala tena matene yina ganzoni ni pali na akora ngba soit que tenenti akumbata la soit na douane sina bangi legeni na douane soit na ngati mundu foro atene takasira ke mingi et que sala kusala na ndoni ti tene iyaku kusala ti ala soci ake sala pona ya ti secteur privé ti unjina sango so na ndali ti bango ndo soci alekereni ti tene a sara fini dans la parada ndo kwa soci kena gbiti leta pepe American Eagle Business Solution a sara mini tambla ti kusala na bikwa use so alondo ti ona mbege ti bwali poste ti tene ala ba tonga na isa tonda ti kusala ni ndali ti soci ala soci ke awa kode kwa ni afani janela kwe ngana Rolin mande kuzu akisa ite nandoni bembe ngondo nando ti akunduso azani ndendali ti sarango fini ndoti dala paraso aikitonga na beni pialo soci ngurubia na pumbiso akina gbeti leta pepe American Eagle Business Solution asuma mboko na gbeni aketi tene a sarasi awa be Afrika awara kusala ngati mu mamboko na ala so akelango na tikete kodwo akifagi akesagi kusala ti yaka titene ala warambeni yeti sangoni so alimbi mu mamboko na nzoni dutitiala timulege na ala koso si ake azo ndende tiga na kodwo sese tibe Afrika tisara anzene kusala chalanga benga pe tono mukunda ngiambi ye fadi moturele moba itatimo
sozo kwa londo atene aiti monté autour ti pika bravo dans ti gangoti projet ti Eagle American Solutions so fatene vraiment et que gi tatene ouvert ti tene i wara la popoti si inala ko isa kwa ti koroni bitena bi mengeti nji ape e mbitena fana coordinatrice mbitena mbike dutinganga kwa ti korola biye mege somogage mbike mumo mbike bamu tomo zoti nji mbike tombamo lekengo tereni me penser mbitena masika mbitena ala so ke yo kini comprimé zale gini mo so mo yo bangi zale gini gilegeti tena mo kidi mbirimbiri ngati kekereke amunzola ala egane ti ba mo tono mo ko so mo yo ti ma iti buba tous les samedis à l'excusez mi tomiza français dakete la ko na samedi mbike bumbi apendere ko na dati mbike wala ti tena ala leke duti chala abater tala koli sa kira sa kwa ti koro na kiri ngona poko teneti sango kusala pepe a maseka ti boali ngana akordo so angurlo ti ndembe so alimbi ti tene atonda ti akusala ti dengondo ti sara silege aga polele ndali ti akusala so ala lekere ndali ti fini dala para so yeso alimbi ti tene amulege na awabe afrika so ti duti nzoni njati beti mbi ake so mbi baki beti kodro lo sara ngangu ti za aéroport na kodro ti mbi bangunda et puis mbi banjera mbi baki c'est comme si que yina andambi mais andambi biaje da pe yina ko gata tena la so iga lu bord ayi ko lu tiao la so a manavre la ko lu tikasu donc mbi baki ko ani ake anda ko rappel ko na gata tena mbi wunda na beti ko dorzan japa jiligi na lu japa batalu na tout azu swala ke gati bilan lu ko ani zasi mbi mu bi ko ngolo tala bi ko ngolo gati ko dro ti tena ko dro so agwa mai kwa alondo si ajena limbiti wara kwa si pali apeti tiandi mingi na ko drop parce ya kungo so ajen mingi ala bi kongo mingi na to kwani ala yatene kwani agana ya ko droni si apeti tene ane ko wara kwa ti sara na mbina besoin tiani parce ala kana pali ti da e pali zangu mingi na ko asal si kwa tare por saga ajen mingi secteur pama e boali centre même jusqu'à Boudambala même pendao zominga pika momboko pika mululu na ndoti kwa ti aéroport su ndeti tanala tatena ndiye kwa bubaba tongana kwa kibuba njia kida muzuto na moyinji moiti buba kwa diki ibumo izamo na jinja donc biye mozo mo ke buba kwa mosindu kwa na pe zana ikwa ti isarani ambena zo ke dala na bizoni kwa ambena zo na bizoni nji to moyinji mo ngana fwa itimo ngana fwa itimo ti tane mo gasi mo ga mo buba kwa ke ri njia aluti mo pe parce que veta je mingi ake kitene ti kwa ala yi kwa itana la sar kwa mais akete mo munji mo galani ne yati kwa ti kati bubani kwa pe u mo ke fenya ngana place fenya tumo e iri mo gena nganguti gati mo iri tumo sar kwa pe donc quoi su gade ko do zanteni sara vraiment anger nambi parce que veti à peu près tout gena nganguti président tenti kwa ti report su unzingo ti tambula ti kusala so dans la paraso ala limbi ti lekereni aussi aikinambage ti bogula na bangondo ti awakode kwani ake gwande jusqu'à na manjo nga na bagunda akete kodre so si aike na kilomètre pala ko na ndoni oku ti boali poste aike na ndo ti asango so si ya sango ti e ti piko ti be kombite so akondani e kiri singi na ala ko so si ya dusi na tere ti limo ti ala ti tene ala manga na ala ba apiko ti asango ti e so e kiri singi na ala ite na ala nzoni piko ti be kombite ti uza ala we tongana nzapa batambi abata ala ike wa tena ti ala ngo so si aike ga